Kuri aikari a Kirinyaga, mwaka mugima wa kuheo motungata ni thirikari ya kaunti uriire thi kurumirira ndũgamano cia kiuteti gatagati ka gavana wao na gikundi kia ajumbe a bunge iyo, kuona gutire mwena ukoretwo kienda kuona uria ungi ruheni ndũgamano iria yakinyire mbere ya bunge ya Senate. No riu ndũgamano gatagati ka miena ino yeri ni irikitie gukinya muthia thutha wao kugia na giikaro kia mwanya na kunanira njung'wa mucemanio uria utabaneirio mukawa-ini umwe tauni-ini ya Sagana kaunti ya Kirinyaga. Matongoretio ni mutongoria wa aria aingi bunge-ini ino Kamau Murango na MCA wa wadi ya Tebere Gibson Mucina. Ajumbe aya maugite matiari na uru na gavana ta mundu kiumbe, indi muingi wa Kirinyaga niguo uramatindikaga muneo maitho mao. So we've agreed on many things which they will tell you, and also we've agreed on generally how we will be collaborating both from other government institutions such as NIB, the farmers, and the county assembly and the county executive in order to serve Kirinyaga people. Umwe wa maundu maria maiguaneire ni guthondekwo gwa barabara cia mifuteti cia kilomita 240 wadi-ini ciothe kaunti-ini ino. Kila wodi tutafanya kilomita 6 kwa muda wa miezi hii inakuja mpaka Januari. Na kulingana na hayo, leo tumesikizana na NIB na wale wasimamizi wa wakulima, water users, venye hiyo kazi tutakuwa tunafanya na kule itaanza. Waiguru augite no meguikara thi ringi na ma MC ya bunge yake niguo magie na mitaratara ya uria motungata ma muingi meguthie na mbere ta mutugo, guku akiuria President Uhuru Kenyatta kuingirira na kunina ndũgamano eno amu muingi niguo gutigwo githinika. Kile tungeomba watu wetu ni utulivu, ndiposa tuweze kuhakikisha kwamba yale yote tumepanga yatakamilika. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Victor Kenothia.